Počelo je još kad je počinjao sedmi. Počnalo ušte koga počnuval 7. vek, koga nekoj salonitanci begajki predavarite i slovenite od zagasnataca salona, dobegale vo Dioklecijanovite bedemje. Počnalo ušte togaš, koliko da se zasolnat preživjanite vo Split, da se spasa. I eve, to kako da ne prestanalo ni do denes. Stižemo u Split sa ovim... Doađeme vo Split sa ovije patnici, od sekada nije za kratko vreme, a narod od preselbi za postojano. Od Ostrovite i od Zagora, kada što lozite i kozite nikogo nego za sitija, Split im je zlatna cel i magnet. Od migracionata avantura na ovoj gradke mu ispukat zidovite. Pred 20 godini Split imaše 70.000 Splitjani. Vo popisu od 1971. godina be izbrojani 151.875 žitelji. Primamuva Split, go povikuva gostinot za sekuvaš, a često ni za sebe nemao ni dovoljno lep ni vino. Dovikuva i se drži za moreto, koje nekogaš i prvite argonauti i galeotite je pregoltalo deka tok mu od nego počnal svetot. Kako što nekogaš na Dioklecijanovoj zaliv mu se pričinil konečen, taka sega, ovdeka mislat i tuku što dojdenite i ne priviknatite dojdenci, domameni od fakultetot i od fabrikata. No i fabrički te gletki ovdeka se prividni. Izgleda deka splitskata industrija poveke je produkt na kamerata, odo što vo suština postoji, koga statistikata brojot na žitelite ki go podeli so brojot na rabotnicite, ne izinite nepoetski procenti vedneški iskažat deka v ovo industrijski Split ima pomalku lep od industrija, odo što vo Zadar, da rečeme vo Niškić, Prilep, Zrenjanin, Jajce, Kumanovo, Valevo, Rijeka, ili Kranj ima poveke industrijski rabotnici od Split, a Split ima 6 pati bez malku poveke žitelji od Kranj. I ušte koga veke prebrojuvame i isporeduvame, vo Split ima poveke od ovije penzioneri, studenti i učenici što gi zateknuvame na šetandite po rivata, odo što vrabotenite voopšto. A site zajedno, celi od ovoj i po godinite i po čudata, i po potekloto i po rabotata različan narod na getoto, rivata, pjacata, prokurativata, Marjan, Vela Varoš, Sukojšan, Bačvica, Firule, Lora, Poljuda, Grip, Lovret, Zvončac, Špinut, Lovrinč, Znajan, Sustjepan i Mej, na site i na oni od prastarata gradska loza i na onije što došle včera i mleži jedno istovo dušata, splitskata ljubov za svoj grad. Može nekoj drug grad da je i ponapred od Split, no za njih je važno deka Split je prvo svetot. To je ona od koja nema odbrana i sve i se proštava. Mediteranskata zaljubenost ne odrastenite deca vo svoj cvet, koja vo prvi od samrak pred nekoja balatura je počnuva svojata, ča je pusta Londra i koja do docni zorija peje je prenesuva po kaletite i po pjecetite. Kako što predstoji ušte toliko godini za Split, Luka Botić ispeja. Splite grade, Bel Lebedu, Splite grade, Zenico Primorska, Splite grade, cvet među gradovi. Spored cvetod vo suština mu je dadeno i imeto na gradot. Mnogo odamna, nije se ga se vrakjame za vek nazad, za da se najdeme na kraju odpak vo Split od kada što počnapme. To je sve ušte vremeto na starata era, treti od vek, među Sustjepan i Bačvica, se naogjala je sejskata naselba Spalatos. Može bi imeto na gradot ima i neko drugo značenje, no Split se opredelil za ona grčkoto, so čiji zbora Spalatos se vika onoj žolt i sega na sekada okolu prisutan cvet na Barnistrata.
Od prvata naselba ostanalo samo imeto i nije kažav me nekoj zbor zanea, nad slikata od ova stara salona. Naukata nema dopreno do vremetu na nastanovanjetu na gradot, neko iz Skopini se ušte od 6. vek pred našata era. Salona, kako što rekov, me razurnale avarite i slovenite, a site ovije temeli posegašnji od predel na severnoto splitsko pristanište, ovije gradski porti, termi, teatarot, amfiteatarot. Neko arheolozi misle deke gi imali site 20.000 mesta. Bazilikata, krstilnicate i sarkofazite se ostato kod nekoje bogato uporište za koje carot ili terat Konstantin Porfirogenit zabeležal deka kolku polovina Carigrad i pod koji otkaj moreto i otkopnoto pobeduvale i padjale limskite, esejskite, dalmatskite, vizantijskite i gotskite vojski. Deka pražitelite ne bili izvežbani samo sognuti so kopjeto, eve odbrav me dva spomenici od salona. Ovoj sarkofag je ušte od antički vreminje, scenata na nego gi predstavuva Hipolit i Fedra, onoj mitološki ubavec Hipolit i beznadežno vonego zaljubenata mašte ženata na Teza i Fedra, za čije ljubov zboruvat i evripidovata i rasalovata tragedija. A ovoj dobar pastir taka dalečen od sve što je mitsko i nevistinito, kako pred malku da stignal od Mosor. Reljef od se naođe na jedan starohristijanski sarkofag, isto taka od nekogašnjata salona. Nekade okolo ta salona je roden i Dioklecijan. Negoviot lik go zapazila ova para od njegovoto vreme, koga pobaral svojite posljednje godini da gi prožive narodni od brek i koga vo podnožjeto na Marjan je podignuva svojata vo svet od poznata palata, vo koja i okolo koja nastanal ovoj denešnjov naš Split. 303. Ostavajki go prestolo dvoni komedija, sinot na Jupiter Dioklecijan se nastanil v ovoj grad. Palatata je potom dograduvana, pregraduvana i nadgraduvana, jaorale, ogan i čumi. Vo mnogu lavirinti ne ostanal ni kamen na kamen, pa sepak i denes je fokus i pulsiračka žila na Split. I bidejki vo Split ima toliko raboti zaradi koje opisat mu počnuva so prefiksot naj, koga trgnav me po palatata, gledav me da ne propušti me možnost da pomineme po ova, kako što je velat najtesna i najkratka ulica na svetot, je vikat pušti me da pominam. Grandioznata gradba se vbrojuva među najzačuvanite spomenici na Rin, no eve, kada je večni od kamen pomalku popušta i za da ne se unad starite zidovi, sega negde gore se potprenis od drva, denešen pridones na arhitektonski od mozaik na Rin, gotikata, renesansata i barokot. Avaka, otprvo, spored nekoja rekonstrukcija, izgledal carski od dvorec. 4 agolnik, okolo su golemi bedemi, na sekoj agol kula. Od 3 strani kopno, a od 4 more. Otkaj ta 4 strana, od nekade otkaj morskata šir ili otkaj nasipani od breg, je prikažen gradot na ovoj mnogo podosnežen crtež na palatata, koga arhitektita je otkrile celata ubavina i funkcionalnost na gradbata i koga vo svetot počnuva da se gradi po najzini od ugled. Ovoj neoklasicistički Adelphi Palace, kako da je prenesen od Split. To je dolgogi krasel Temza i London, razurnate nekada predposlednata vojna. To je česta tema vo prozata na Charles Dickens, čiji junaci gi živeat svoj tekutri životi vo negovite vizbi.
Put legija, Kako i hramova legijite, carova, hramovite i ni cerevite, peristili su taka i nalazile peristilot nego Novi zaobikoluvale crtež vremenski znatno temeni. mlađi od sadašnjeg, a još većma Na ovoj stariji od crtež je carskog. prikažan značitelno pomlat od segašnjot, a ušte postaro carskiot. I ovaj peristil je od dokumentacijeta. Pamti ga poneko stariji. Go pometuva poneko od postarite, dodeka na nego se naogješe Meštrovićevi od Grgurninski. Evo kako se još jedan znan splitski spomenik Na seli. peristilot, na ovoj denešnjov, za istoričarite, arheolozite, slikarite, koncertite i turistite, postoji ušte jedan poodamnešen kamen koji, kako seda nadživeva. Pradavni kamen, što kao da sve nadživljuje. Egipatska ta sfinga, koja je bila rabotena za faraonot Tutmezis III, a bila znak i na Ramzes II, predstavuva nerazjasneta zagadka, koja postojano privlekuva celi vojske od istražuvači. Svingata je postara skoro 2000 godini od Dioklecijan, a evija se ušte ovde vo Split, denes 1668 godini po smrta na Dioklecijan. Još smo na dve sfinge naišli Splitom. Vo Split najdofne ušte na dve sfingi. I sega se Nemi, čuvarkina tajnata, Molčeja, zašto jedan silen i nepomirlih progonuvač na hristijanite nekade od Kajnil gi prenesol se do Split. Možda da bi sin Jupiter... Može bi toj sin na Jupiter, Gaj, Aurelij i Valerij Dioklecijan sakal so podignovanje to na svoj spomenik da kaže deka ima bogovsko poteklo, kako što i ovoj hram, što go podignal vo čest na Jupiter, predstavuva hram na carskata moć. I taka vladel nekogaš jedan car i vo Split, da ne se splitskite kamenja i prav, ne bi možel da se najde od njegovoto carstvo kako što i carski od prav, koji znaje koji vetrovi go razvejale, koga novite dojdenci mu go razorale grobot, predziduvajki go mavzoleo dvo hristijanska crkva. No ni za carot ne treba samo crno da se kažuva, eve nešto dobro i od nego. Ovoj akvadukt, što toj go podignal za da dovede voda od izvor od Jadra vo Split i denes postoji, bil urivan i pak obnovuvan. Go brojuva dvoni je jedinstveni 4 rimski vo celi od svet koji, kako što se veli se ušte, funkcionira. Do pred 5 godini mu davaše voda na celi od grad i mnozina od vas čekajki brod ste gasnele žeto od negovata voda. Vodovod otpak ne doveduva vo Split, a vo Split drug narod slovenski, hrvatski. Na splitskata scena se naođe naredni čin na istorijeta. Nova dalmatinsko kopno će bidat podignati prvite dvorci na hrvatskite narodni vladeteli. Vo bliskite Bijaći, Klis i Solin se naođal prestolotna Tomislav, Trpimir II, Krešimir I i Miroslav i Krešimir II. Naskoro samo za milenijum podocna, za da ni se pokaže kako ovoj splitski kraj bil kako predodreden, vo nego da počnuva istorijata na jedan narod. Tje kažeme da kao ovde pred 1000 godini vladele prvite hrvatski vladeteli, a vo 1945. godina ovde je imenuvana prvata narodna vladana Hrvatska. Do toa skorešno vreme ni trebaat ušte 1000 godini. Do nego ke dojdeme, otkako brzo ke pomineme niz nekoj vekovi. A koga ke se pokaže spomenik otkako ovoj nadinski od biskup Grgur, koji branejkija Božjata služba na naroden jazik dal svoj pridone za slovenstvo to, ke dodademe ušte nekoja poveke. Pred ovoj hram na Jupiter veke befme koga zboruvavme za vremeto na Dioklecijan, no vnatra ne čekaat promeni. Kako vlasta i vladetelite, taka i jedno svjetilište se menuvalo. Sega ova je krstilnica. Na izvor od zakrštevanja se naođe i likot na nekoj hrvatski vladatel, na prestol i so kruna, koje toj istorijskata literatura ne može da kaže. Vo Split može da se sretnati drugi spomenici kako crkvata na Svetoto Trojstvo, spomenik od slovensko vreme. Od toa vreme ima mnogo podatoci od poznatata hronika na Toma Arhidjakonot, pišuvana vo 13. od veku, a i deneska predstavuva dragocen materijal vo svetskata istoriografija.
Iz nje su nam i vesti kako je u tom 13. Od neja doznavme deka vo 13. vek Split vleguval voluti borbi so Omiš, Klis i so Trogir. Starite gradovi često bile ili vo sudir ili vo kratkotrajni sojuzi. Krv se lejela i zaradi splitskite kneževski nesoglasici. I bogomilite bile tuka, a najgolem strah i užas donesle Mongolite, koje uništivajki se pred sebe došle i pred Split. Za sreća, strašnata vojska go zaobikolila gradot i Split počnal ekonomski i kulturno da jakne. Stanuva autonomna komuna, a pokraj statutot eve go i grbot na gradot. Zvonik na grbu Kambanarijata na grbot kambanarijata nad katedralata i nad gradot. Split počnal da se gradi vo vtorata polovina od 13. vek. Graden je se do 16. vek. 700 letija ova vertikala je svedok i součesnik, a učesnik je vrskata so minatoto i so bliskoto minato ovdeka ne je prekinata i vo poslednava vojna, koga na 1. maj, ušte za vremena okupacijata, skojevcite na njegovi odvrv go razvija crvenoto zname. A pod kambanarijata vnatrevo katedralata nasekate se gleda životopisot na Split. Samata vrata od 13. vek reljef od drvo, na dvete krila po 14 polinja, sekoje pole ima po jedna scena od životot na Hristos. Ova umetnost pokažuva so kakva raka se služal splitski odslikar i vajar Andreja Buvina. Kako što ostanal nepoznat graditelot na kambanarijeta, taka ne seznaje ni imeto na majstora što gi napravil ovije prekrasni rezbari na klupite. Može bi ovde namesto imeto umetnikot za spomen ni gi ostavil svojite likovi. Teče vremeto i Split sonego. Eve ušte jedan znak. Vo katedralata se naođe i grobot ricarot Janko Alberti, junakotka i Klis. Vernicite i turistite malko mu je izramlile grobnata ploča i podsjetuva na Turcite okolo gradot. Ako ga vo Dalmaciji vo 15. vek nadojde gotskata umetnost, najdragocenite spomenice ke gi sozdade Jurij Dalmatinec. Od toj nedostižen graditelj vajar se i kapelata i oltarot na Solinski od mačenik Sveti Staš. Тука je dramatičната scena od kamšikuvanja na Hristosa vo reljef. Тоа svedoči дека majstorot Jurij od gotikata je najavува renesansata. Od katedralata trebаше да направиме само неколку чекори за да ви прикажеме што чува сплитската ризница. Сите овие стари реликвии се од злато, сребро и од бесценети камења, мачениците, испосниците, чудотворците и светците, пиететот и стравот од поранешните векови сега се галерија на уметноста и занаетите. Во ризницата се наоѓаат и овие икони. 3 богородици, сите 3 се од Сплит и тоа од 13. век. Едната од нив, Госпа од Жгање, представува и Риплиевски куриозитет. Можеме да изброиме заедно. 1, 2, 3 раце. Велат мајсторот преку старата слика сликал нова, па некако веројатно при брзањето останала една рака. Дека и иконите овдека зборуваат за пребурното минато, ќе се увериме и во овој Полјуцкиов манастир, кој заради турците однадвор личи повеќе на војничка тврдина одошто на храм. Внатре на сликата наречена безгрешно заметнување низ списите на теолозите и научниците, неочекувано се појавува и лихот на Мухамед. За сликата постои легенда. За нејзината вистинитост зборува и вонредно големиот историчар на Сплит, доктор Гарганова, дека турците, кога го виделе ликот на Мухамед, го поштедиле манастирот. Скоро 3 столетија турците ќе му се закануваат на Сплит, а обкружениот град веќе украсен со нови палати. Готиката и ренесансата оставаат богат белег на архитектурата. Така Сплит трае и ништо не го заобиколува од она што го носи историјата. Власт на Венеција,
Ludvikovata vojna, Ustanak protiv Vostanijeto protiv venecijancite, odbrana i propastana autonomijeta, Žigmundova vlast, Žigmundovata vlast, ustanak Vostanijeto na Selanite, povratak Venecije, vraćanjeto na Venecije, istopanskata kriza, turske provale, turskite nalegnuvanje, stradanje, stradanjata na Kiparskata vojna, kuga, čumata, protestantite, Kandijski rat, Kandijskata vojna, Karlovački otmir, padjanjeto na Venecijanskata republika, Avstrija, Francija, povtorno Vijena, budenjeto na nacionalnata svest, izbornite pobedine Hrvatite narodnicite, kralstvoto na Srbite, Hrvatite i Slovencite. Za Libra je i Libra Za slobodnite, slobodate i sudbinate na Split. Nije vo zgora prebrojeno to menom, godinu događaj. ke go spomeneme ušte po nekoja godina, nastan i ke se sretnuvame ušte so po nekoj junak. Odaberemo prizore i imena za A dodeka zastanavne na malo odmor, da gi izbereme i nastanite i minjate za ponatamošnji odraskaz. Izgleda kako vedrata starost da gi si igrala baloti, kako nikoga još ovdje da ne se slučuvalo ništo zlo. Tije se zanimavale su takvi griži, a nije treba da vidime što treba ušte da se kaže za Split. O Maruliću, Za Marulić, so čija reč ke počne hrvatskata literatura, za toliko te raboti od umetnosta, bez čiji rakopisi, prikazi i muzika, ne bi se desetkuvala kulturnata tradicija. Treba da prošetame i po selski odveli varoš, bidejki koji go izostavi za Split raskažal samo polovično. Tu su i galerije. Tuka se i galerijite. I jedan teatar I iznutra jedan teatar, koji izgoren sad od natre, postoji samo spolja. koji sega postoji samo od nadvorešnata strana. O Splitu kada su Za bili Split, koga se vodeše revolucije. vojnata i revolucijeta. O produženoj revoluciji. Za produženata kada je u ovom revolucija, kraju prvi koga v ovoj radnički kraj savez beše u zemlji. formiran prvi otrabotnički sovet dvozemljata. U Lori će nas sačekati Volora, ke ne mornarica. prečeka Malo mornaricata, ćemo i po ke go ribnju pogledneme i ribniji od svet. A biti u Splitu i A da se odi vo izostaviti Split Hajduka, i da se izostavi to je kao Hajduk, da se to znači u Splitu kako i nije da ne se bilo vo Split. I dok smo ovako ređali, I dodeka što nam vaka još redefme, ostaje što ne od ostane Frankfurta nespomenut se ovo gradov. za Ewe go i mrakot. noć i Za dobra doviđenja noć za i za sedam doviduvanje do 7 dena, koje ke se dalje najdeme po vo Splitu Split, i o i Splitu. pak ke zboruvame za Split.